ndugu zetu kutoka Eldoret, naomba kwa heshima kubwa tafadhali mtupatie dakika mbili tu, manake kuna wakubwa wangu wamefika hapa, hawawezi enda bila kuzungumza neno moja, manake my director is here, head of radio yuko hapa, head of news yuko hapa, ndugu zangu ambao tunafanya kazi pamoja wako hapa. Ndio maana nimeomba nafasi ya kipekee tafadhali, kwa heshima kubwa, ingawa muda umeenda. Pastor, naomba dakika zako mbili peke yake, kwa heshima kubwa nimuite director wangu hapa na kikosi kizima kutoka Kisii FM, tufanye haraka haraka tafadhali. Ningependa nimkaribishe ndugu yangu Ronald Mayaka Brigadier, ndio tunafanya na yeye kipindi asubuhi, asimamie kipindi hiki kifupi, alafu tutakuwa tunamaliza. Karibu sana ndugu yangu. Thank you so much my brother Dudus. Tunasema pole sana. Mtubuate ngotegera more biatiko. Mtubuate reporters biatiko gaiga just Elieta na Sokuru. Jesa Marieta ngoro kwa Nathan Onyambu reporter yumo wali biatiko kwa jise mochebo machoge ya jaji neka biatike tunda ili mungu biko wensi na pu. Kama yule tamu kulipote kwa Nyamira West Mugirango nomba sakimi yateko wateka una umuri weta waliyata Kennedy Masese kulipote kwa Gitutu Masara kera yateko byaro chayo byasa gatenge chikoligia ubutukibondo bwao Samarieta yonkoro kwa Master Undara Koma kwa chisemo cha sauti Mugirango erebuya ose erebobe Nechi reporter chibi yateko kaendelea kaba kolega amba nchini baikaranse ino bakwaniga. Asante sana, thank you so much. Asengencho yega singia mogokora onero munyakero gogo Master Undara. Asante ono tigatoche se abaralia Dudu sinkura mutige semo uriyo korete biateko tiga akwan Notra sama tanga na bakwani lwirire bye Marieta nenkoro kudani mumanyi bwe umure byete jengo barete romoro bwe byateko pole sana Aichana bakwani limbi ya muri mwenzi Elieta ngoro kwa Purity Nyangweso ngoba nsemo yemese amangana maiya lakini asege pinde bari moko rangi ngoro kwa Kamani nakwaka kwenda sana bibis ne family ngima Nanitora sama bena abakwani limbi ya mure Bairire watu wa Eldoret habari zenu. Asa Marieta ngoro kusheli kadot kadimple omwana chidimple. Asa boni gango koromo rubulio kurukunga mwanyerana. Asante sana Dudus, pole sana. Asa yanyande kubaga tinganya saa agandere kubaga taschinga kiechinga. Alright, asante sana mwancho mapigana nebro vinde vyana kwa lini ya sege sarugi chukasa na pagasolia imega mgusimu na bupande Elieta nere Jacob Ngeri kwa tabia tuende kazi buna mwaibule nchega igankande kera ijeno mwenyeri bali original ikijane ke Dudus igona ke kijana mbegete maataria kego mkonye miremu bone kijana na watigante wenga pole asa ya veire kegera makweli arekera akira kuba maiya onye bago nyagote ana makuru mbia mona abana ba minto nyasaye tigabaseni bona tigangereri mwako uyu nere arutembo mbia mole asengencheri baga jengo kumekanya bubara yongo karumoro weri tereka musangami nomugano bwa bakuru n'abakoroto wigumole umugano bwa bakuru n'abakoroto era singecho matanga mwategerete mugano no racha kaigoro ya Sodom na Gomora no ije nayo nyukumisa na twategerete gali megocha. So the rest of us kindly let's wave putige Dudu sibosio gaiga bakwanya baralia biamono sana. So my brother Dudus gaiga singecho yao na singecho family no mwensi kolete ngora YouTube na Kisii FM enkayo mogusia singecho moneno ikara igaiga nitake tiko kwa na mange nchenkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier nje toko kora na eke maambia tuareta uchambuzi wa magazeti tuakoreta la dondo Jumamosi mabarabana baleta la lingana li muamu
Jumapili mambi na balete rogendo rukwigina bantu bense mbeye gendera gutegerera nkaye mu Gusii FM na kubwa mono tiga Nyasaye abasenie kumukuruga igamo kwenda chinka mogende buya tiamulete omoneno itoba head of radio nero kolete mu director Bwana sana na nyago turasama be nkorera ngo igaso ko iga mbiyamure asemwarwa mwatiga karibia asamarieta nkorokunga Papa Masai morobeli okomokomo uchakira saa 10 mpaka saa 1 kiagaranga mu director no ari gaiga na njetingo kuanda mange omoralito MC Dudus pole sana so tiga ngarigani director akuanengane mogaiga bwana sana mashabiki asawoiga gaiga asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Omonene abakwe nole turasama be yatwanchirane nalingana ligoteba twensipi no tuli osorogendo rutalibo ekera endugu yagotimoka Nyasaye nakoreteki igono tigamba kwani mongwani buya omonene abakwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambao tuko hai ndio tuko na maswali mengi. Walitolemoni tuwate kia maswali ya mange talibo. Na inche bata na kiro mombe teba. Director no ara tingo kwa na mange. Nje tiante ga pasta na rega tingo kwa na ki. Na bageni mbara bako gendare senche chinga ki. Tingo taka kubata bigore ya Gusii FM. Kiagera na igwa o ngeri mwaita beri mwensi byonkoro kimokole beki. Ngota tegera mole talibo. Dudus ni familia inayonsipi toate bili pole sana. Ayatali maia otu anyanyolete otu takonyatiga igepekelikere kenene abana bali batera ababere nye mwategera gotera kuri igoko gotebana ki tuganya mambi make decision lini kiagera na tole gaiga to komanya nabo tole gaiga bantu semia ngapi oiguna olio rugale matanga nere na koraki na tonyora biswali mbili na ne etarumbete yerabuga na yogo tokokore okotera koligwa teba let us make a decision doleka anchira Yesu Kristo no mutolo wa maobuge mabwao egerage kobugangi otoke na orarari endugo yotimoka nere na Nyasaye bamaitenga yare osewano nere na Nyasaye umaitenga yare nenche Nyasaye nayo uworiga nche na Nyasaye one na kigo samaite ikina kiri tekenena ko batigera mogende ko tategera Gusii FM abotaro kuno kuyana igwa nyengo yo Gusii FM no mwira ne se producer mama tebo tero ku osebano mwale toga tero ku nto ko bugibosa ndoli ko bakani ande nto barangere wote studio to bakorere interview to manye sabale ino muna wana mubweka iniga kumata na bande ngoro yo naki amiga na mondana na korana korogotia osebano ndaba confused nto tubalike mocho studio gari tumanye na obatara na kukugoka usena mangale na kimwa chagete na imoroti na kitogo sirana mobuoke wanchube monguru yamba penya saba aseseni chinka chaino na aso kunyo pole sana bamu abekera balisi bari kurumaga yabo togo sabari tanga ni Nyasaye ituba abiri bibyao na twins otuare ne asingi nchuo cha kwa ili akabiri ibago yo minto Thomas ya tigere Nyasaye ito na yorari chorie iri Nyasaye ito onyara ko ba okobenga yabo litukasiri ituko ekerabaga ne tukende yonse Nyasaye ito bakoreraye nane tumatenga to kubatiga yamana Nyasaye itasingi nchura abarenda abana barara babake
Nyasaye tuba tubina amanyi ngao omwanchi oyo yosirie mugako Nyasaye ito omubwato okoboko no utaramonere bono buya bwoti abotoisane abana bamwe abo batigire Nyasaye ito na barabu Nyasaye ito barende nakubwamo no kwamatu buya bororekane eri Nyasaye ito mubara koyo otigaire bamusire Nyasaye ito eri okoboko kwa okororekane bantu batebe ngamana twaro okoboko kwa Nyasaye ase family eri ya Thomas bono buya bwoti abotoisane abari nabasani bakire ko baremya ne kanisa Nyasaye ito asobwamo amasinu wabena abasinkiye kabamo na tukurbano karana kare kya tuasabina kwege na bwe transit resto Kristo maborio ito amen.